Have a good day. Wow. I can speak English, you know. Wow. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada all Muslim dan Muslimat dekat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir Batin pada Teraju Sabah. Jumpa di Kota Kinabalu. Kami wakil dari Teraju ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat semua Muslimin dan Muslimat yang berada di semualah di sini, di semua tempat. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Thank you for coming. We looking forward into our further collaboration lah in future. Kita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Raya bah, jom. Saya Aizah daripada Teraju. Ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Mazhar Batin. Kalau yang tak dapat datang open house Teraju ni, jumpalah kami ke open house anda juga. Saya Zarif Hadi bin Mujak, Ketua Program bagi Teraju Wilayah Sarawak, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Mazhar Batin kepada semua pelanggan-pelanggan Microlip. Dan jangan lupa follow Microlip di media-media sosial. Terima kasih.